Samo ćete stvari metati na tu stranu. Stojimo na mjestu. Recite to u kameru, gospodine. Da, da poslije ne trebamo se zabaviti. Mislim da je to to. Šta će reći? Daj malo, je. Hoćeš? Sino je bambus ovo. Idemo to šlapa na oči. Skini dole. Kupala sam u ruku. Se vi ne kupate? Savi. Kako je špaga ispani iza tebi? Pa znam. To je ovo. Nemoj! Nemoj! Vodi. Koliko? 1650. Razlike. Daj jednu ribicu i Jenti kao... Naravno mogu imati zraka u ovome.
Tamo se, ja ću tebe spotit kad ti mene sjedlo. Šta? Da imamo da uspemo. Evo te valovi. Pa smo imali, ok, lonči za kavu, za vodu i imali smo truba, ona sa bicikla, tru, kad naiđemo kod nekoga poznatoga tru. Imamo mi nešto slično. Pa nije bitno, ali to je visilo Da. i visio je veker, stari veker sat koji se navija sa ona dva zvona. Koji brodom, da vas brod ne ulovi, da vas ne podrupi. I puno više granične policije, puno više vozila granične policije. Ona je bila jedna država, a sad su države. Pozdravljam fašu. Zašto fašu? To samo znam. To je naše interno. Velika. Dobro je. Dobro ćeš. Znaš kako treba? Čuj. Evo, ono tinja isto kao...
Pa sam došao tu da vas pitamo, tu mogu šator postaviti pa da spavamo. Šta radite? Da li mogli tu šator postaviti da spavamo? Šator da postavite. Ja sam postaviti šator ne bio. Sad u kuću. S druge strane kaže mesara. I kaže dolaze dve gospođe. I kaže gleda vamo. Ej, možda nam daš onu kobasicu. Ne, ma imamo, kupili smo kruha, tamo stoji da ne propadne. Ideš sreći. Lijepo je. Sunce prži. Ima unutra jedan organ koji zelazi. Kako? Izađite iz mraka. Izađite iz špilje. I zapalite vatru. I ogrite se. Haleluja. Me. 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 Jeftino. Cijeli dan u Romaniji. He's white. Music. God. Music. Jan pašti, on Ja. Romanija. Romanija. Molto bene. Jel, kopil. Kopil. Kopit. Apolon Tito.